Biyag ti tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Kasano nga taday to yun, tatang? Naibusan ti inutang ko a kwarta. Sapay awan kwartak, anak ko. Ay, adun ti utang ko. Isu ama sapul ang makaabrudak, tapno makabayadak. Uray kumaa, no adadaga ama balin ama isalda, anak ko. Awan mait. Amo mait ama kitaltalon tayo laeng, anak ko. Un nga raw, no apay mat ngamin ang awan sa ni kwayo. Kat dagiti daduma alalakay, nalawat ti dagdagada. Isuda tabak nang da. Gamda kami. Dalaga anak ko rapay kami, anak ko. Grabe mo't akin ako rapay day tatatang. Nauma akon iti kinarigat ti biyag. Isu ang masapul ang makaabrudak, tatang. Tapno bumaknang tayo. Alan, Alma, friend. Bayadak tumutlaang no makaabrudak. I'm kwa. Pagpaaramid mi kumaitibalay mi ti urnong mi akwarta, Judith. Sana bale, tadakkel ti sweldo nila kay mo iti abroad. Makaurnong kayon tumanan Ha? Si kanto ti una ak abayadan, apaman ang makaabrudak. Promise. Ay kwa. Kasaritak tumampay nila kay ko, Judith. Ay sus, saanon? Ta mga nudi na kayat. Ibagam tulatan ang nakabangko. Anya? Alan a friend, kaasyan nakadia. Si kalaangan ti amok ama asit kak. Alan a friend. Una yan. Friend kanyak. Kat saan mo't akas taasigod ti awag mo kanyak, Judith? Kat ag friend tamot a talaga, si kamot. Maikawa ak lang amin, Judith. Ita lang awagan nak iti kasta. Ay na, tila madmadlaw mo with friend. Alakit din, friend, pautangan na kun. Uray porsyento no iso. Ay isaan. Diyak kaya ti kasta, Judith. Ang sige nga ron, mabit laang taitid ko tiyot utangam. Angam ne, sekreto talaang di mo ko maibagbaga iti sabali, ta amangan numaamuan ti asawa kat tanak. Wen, promise, sekreto talaang. Hello, tatang! Hello, anak ko. Kumusta kan ngay? Kastoy mabambanog ka na yun. Nagrigat ti trabaho ditoy. Kasla kayat kun ti agawid. Anya, di pala nalpas ti kontratam, agawid kan. Uwan nga road, agbabawi ak anag-abroad. Nagrigat magayam ti biyag dito'y abroad. Lawan kon. Kit aganos ka Naanos laki day dagiti amom. Wan, naanos da. Ngam nagrigat ti trabaho ditoy. Makawaawid akong tatang. Mala, aganos ka Adda ka lang aruditan, anak ko. Wan Ay wan gayam. No adda magkada kayo, no anya ti trabaho dito'y abroad, ibagayo a nurse Ha? Anya a nurse? Kat babaunin kamot dita, anak ko. Kasta nga ti ibagayo, kababain no ibagbagayo akatulungak ditoy. Nurse ko na yo, wenno manager ti hotel kasjay. Anya? Sige tanay, nariing santay o awir ko. Ay, makapasuron. Adda ubing nga o awir ko. Saak pay laag kuskus iti kubeta. Kano anya pay dita. Ay, rumwar ti matak ditoy. Gapo iti kinarigat ti trabaho. Sige, babayan. Di kunak Nurse ti ibagayo at trabaho dito abroad. Naawatan nyo? Hello, tatang! Nangyagyo ti imbagak? Wan, anak ko. Di kay pau-itan iti kwartayo, no diyo tong palan ti bilin ko. Sige, bye! Anyamot na iti ababain, umanawag. Hello, apay manan aya? Hello, Judith! Agyaman na kasi nung batam ti awag ko. Apay aya, umanawag ka, Alma.
Apay ngay ama kaunget ka, Judith. Disturbo ka mo ngamin. Katnay, busy ak ditoy. Ado ti pasyente may. Ha? Pasyente? Ni, apay, anya trabahom di taya, Judith. May saak a nurse ditoy, Alma. Ospital ti ayan ko. Ha? Kasano nagbalin ka, nurse, katulong sa amat ti inaplayam, edi? Wan, ngam insaraknak ti amok dito ospital. Ta nurse matla ti amok. Ha? Ay, imbag man. Kat high school graduate ka matla apadak. Kwa, nag-examinak. Kat nakapasaak mat. Ta nalaing nga mga rod. Iso nga automatic nursak dito yun. Anya? Apay, aya nga umanawag ka. Kwa, damagak la ko man o. Andan maipaunam iti bayad mo. Diyan ngay utang mo kanya. Unay kamutan. Di mo lang maiturturuganan day tanga utang ko. Agbayad akto ka di. Kaano ngay, Judith? Inton agsuldo ak Ada nga min nang usarak iti kwartak. Iso adi ka pala mabayadan ita. Kunamot asyak ti una mabayadam, idi. Ay na, di ka mo makawawat. Sige, bye! Dagulit mo da a babae. I-off ko man lang ito cellphone ko. Tapno awanan ti mang singir kanyak. Uray gayam sika ket inutangan ni Judith, Alma. Ay, awan nga rod, Ben. Kunana asyak ti unaan na abayadan, idi. Ngam di naman tinong palday ta akarina. Makaungat pa yan no kasi nga awagak. Ay, agpada tangarod Alma. Ibagbaga na pa nurse ti trabaho na abroad. Ha? Jack amo Ben? Jackpot yan. High school graduate lang, may. Kasano ko nagbalin nurse abroad ngay. Kalokwan da ita. Nagpauitan ni Judith, tatasel mo? Nagpauit allowance ko lang mo timpauit na balasang kaw. Tay utang na kanyak ngay, tatasel mo. Ay, jak amo balasang kaw. Kunana adakkel ti sweldo na ichay, di mo nga rod agbayad iti utang na. Ha? Ay, nagsukat sa pa yan iti FB account. Jak ngamin makontak ti sigud nga account na. Ay, jak amo balasang kaw. Pakibagayon tuman nga ron nga imayak, tatasel mo. Sige, balasang kaw. Ibagak taw, no agsarita kamay. Hello, tatang. Anyaman ti ibagayon aya. Kwarta manan. Inaldaw nga main, nga daw may agsingir dito'y balay anak ko. Kat awan mo't maitid ko. Siyak to may dareng-reng-rengen dito'y. Ay na, ibagayo ang aguray da. Makaawi daklaan ta itong pakkadakwada to'y dolyar ko. Ha? Ay na, di ka agtang-tang set. Tamaditikas ta anak ko. Ibagayo nga awan pa'y sweldo. Ibagayo ta na dili iti 5 bulan. Anya? Singir da singir. Kung namulan nagdakkel ti swildok ditoy. Kit ipalpalastog mo nga may nadakkel ti sweldo anak ko. Ha? Siyempre, namnamain da nga da pagbayad mo. Awan pa'y kwartak. Ibagayo ta na dili iti 5 months ti sweldo. Pangip-ipanam iti sweldo maya anak ko. Ur-urnungak Taagbalayak to iti dakkel. Una umpay abayadan dagiti utang mo anak ko. Maudin ton dagita. Agbayad akto Saan pa'y lang nga ita? Ay na. Nagpipintasan dagito'y ababalay. Adugayam tiladawan tinapipintas ababalay dito'y Facebook. Mangkitak iti tuladak a design dito'y. Ay, daytoy. Simple nga nagpintas. At dapay basit a swimming pool na. Ay na, nagmayatan. Agbating sotak tong aglangoy-langoy. Saak kalugong iti payabyab. Wow na wow. ay, daytoy pay. Napimpintas maran daytoy a design. 2 stories a balay. Ada tiris na. Ay, daytoy pay. Napimpintas manan.
5 stories. Nagpintasan ti design na. Pagbalinot to asalas ti first floor. Ti second floor, kusina. Ti third floor, CR. Ti fourth floor, isunto ti silidmi kinitatang. Kan ti fifth floor, isunto ti opisina. Ay na, mayat sa dayto 5 stories abalay. Sa akto maagpukapukaw iti fifth floor. Mangagto ti sa nga barangay. Tanangaton to ti ipatakdar ko abalay. Ay na, kasla torre ko naman. Ay na, wow. Awanan at talaga, Ben. Nang lipatan di ka aruba ta. Imblaknak pa yan iti Facebook. Wen nga rod, Alma. Manon atawan ti napalabas. Ay, talaga saanin na nagparparik na, Apolos. Masyanak pa yun iti amana. Taisaw ti reng-reng-rengen ti tao. Wen nga rod kinapudno na. Nagapa kami iti asawak. Idinaamuan na pinautangak ni Judith. Ala, sapay la kumaa. Tamakapanunot tumot lang. Kit makabaya din. Alma. Sapay la kuma, Ben. Ne, nagdakkelan ti may patpatakdar abalay iti abay ti balayo. Tatasel mo. Wen, Dura. Balay ni Judith. Nagdakkelan? Kasta mo ti kayat na. Dura. Kat nakabayadan iti utang na. Ha? Nagado ti nakautangan na dito'y lugar tayo. Ngamawan sapay ka no oray may sa binayadan na. Kaano ayang agawid? Dandanain, Dura. Untun umayabulan ay. Kasta aya, makabayad mo't siguron iti utang na apaman ang makasangpet. Taoray tay kasinsin ko kat agrik-reklamo. Taadamot la utang ni Judith kenkwana. Dalpasan ti balay mo, anak ko. Apag isaw ti sangpet mo. Mapalinaw na pagnaedan. Nagpintas, tatang. Wala, taginasto sa mit iti hustaw. Una, di ta tinapanan ti ornong ko kunaman. Manu atawan ang nagkatulong ak iti abroad. Tapno adala pagbalay ko. Kahit makiasawa ka nga rodin Wento, tatang. Intun adda agaram abaknang. Baknang ti kayat ko apakiasawaan. Ay, di ka unay agarapaap, anak ko. Tanasaksakit, lumapaay ka. Wen ka di. Nay, tatanga. Agugas kayo no umunag kayo di tabalay. Tanay, marugitan ti tiles na. Nakapitpitak ti sa kayo. Ha? Di kay sapay agugugas ngamin mo. Mala, sana balay. Ta dito'y daan abalay ti pagnaedak, anak ko. Sa anak ana irwam iti dakkel abalay. Dituyak latan, anak ko. Umay kami man, Judith. Ha? Nagkukuyog kami na nakautangam, Judith. Tabareng maasikan kada kami. Mabitlaang. Di kay basta umunag dito'y balay ko, anay. Dito'y kayo laang balkon. Wen, di ka madanagan. Dito'y kamin balkon. Kin, uray saan na kami na pagtugawain. Takababain mo't kin ka. Anya di kunayaw, umay kayo agsinger. Uwan ko ma, Judith. Takasapulan mi mati inutang maakwartami. Mabit man laang. Apay, ada maipakita yaw, akasuratan nga imutang kada kayaw. Anya? Ha? Ala, irwaryaw. No ada kasuratan, ipakita yaw kanyak. Ay, awan tanagtalakak mga rudkan ka, Judith. Kan insekreto tala ang dayjay. Tadyak kaya't amaamuan nila kay ko. Oray siyak, awan ti pinapirma ka kasuratan kin ka. Ta nagtalakak kin ka, Judith. Ay awan day ta. Nalaka ti agpartuat iti sarita. Isu nga agawid kayon. Tano awan maipakita yung kasuratan nga imutang kada kayaw. Awan ti maitid ko. Ala, agawid kayon. Ay na, maditikas tangar aramida manakaw. Agbasbasol ka. Apay paglibakam ti utang mo. Kat pudno mo't anakautang ka kadakwada. Saan ka kaday amaboteng itikas tangar aramida? Kasanaw no idarumda ka. Awan kabutang ko. Kandidak tumabalin nga idarom. Taawan pa manaknak daan nakautang kadakwada. Ay. Awan kasuratan, tatang. Ay na, nagluknungan to'y pagiddaak. Naglamuyot ti agiddaa. Nagbunga matlaangan ti ado argirigat ko iti abroad.
Dayto yan ti bunga ti adu alingat ko, puyat kanda dumapay. Ure ag may saak dito'y balay ko, tanaragsakak latta. Dimot kayat ni tatang ti umay agnaad dito'y, tadi tamot daan a balay ti kayat na apag naadan. Ay, makaturturo ka mutan. Iridop ko man pay laang. Apag isunto no maluto ta insaang ko amaes. Iturog ko pay. Ay na. Ha! Asok! Apa yan nagasok dito balay? Marurang ti balay ko! Tayaw! Karo ba? Marurang ti balay ko! Ay na, tatang, awanan. Naura man di, kagudwa ti balay ko. Naimbaglaki day. Tatilaang kagudwa tinauram, anak ko. Awanan ti nagbambanugak ijay abroad. Mala, huston. Di kan agsangit. Agyaman ta iti Diyos. Tadapay na batay. Saan anauram amin? Apay nga may nabinaybay tilutlutwam amaes. Basol mo mutlaang, anak ko. Anyat pampanunutam, anak ko. Nagadayaw tinakaiturungan ti imatang mau. Pampanunutak ti napasamak tatang. Maamiris mo ka din, ti bidot mau. Ay, uwan tatang. Pagbabawyak ti pananglukok iti padak a tao. Nakarmaak samutan. Palagip day takin ka, anak ko. Kat pagyamanan ta. Saan ka anairaman, anauram? Kat adapay gundaway mau nga agbabaway. Uwan tatang, itala ang maamiris ko ti amin. Tsak kayat adakdakas pa'y ti mapasamak kanya. Iso nga inakakki daw ti pamakawan kadag iti nagbasulak. Taamok nga ado ti agsaksakit tinakam na kanya. Uwan kasta ti rumbang, anak ko. Uwan tatang, bayadak dagiti utang ko. Ininutak ida bayadan. Sa apay lakumata mapakawandak dagiti nakautangak. No maminsan, maipalubos ang mapasamak dagiti saan ang maiparban. Tapno maamiris tayo dagiti bidot, wenno kilo nga aramid tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.